Pa pogledaj ovu ukusnu piletinu koju imamo iz KFC-a. Ja sam čokoladni čarobnjak koji istražuje nove zemlje. Što se to vidi u daljini? Kakav vjetar! Odnio je čarobni šešir. Što? Što je to? Vrlo zanimljivo. Mislim da ću pogledati. Wow, je li moja piletina postala čokolada? Wow, kako je to sjajno. Mora da je vrlo ukusno. Probati ću. Mislim da ću uzeti ovaj šešir. Hej, nemoj uzeti ovaj šešir. Neću ti ga dati. Što se događa? Wow, u izazovu smo. Wow, čokoladni izazov. Kakva velika, wow, ukusna čokoladna piletina. Wow, prekrasno, vrlo je dobro, probajmo. Ukusno. Wow, u redu, moj je također ukusan. Pogledaj, to je prava piletina. Nije neka čokoladna. Tak dobro, tak sočno. I hrskavo i začinjeno. Kak je ukusno. To je jednostavno sjajno. Mislim da ću sve pojesti. Prekrasna piletina. Ogris ću je cijelu. I tako je sočna i tako mekana. Tako ukusno meso je jednostavno sjajno i prekrasno. I gotov sam. Tako sam sit. Čekaj, što se događa? Ne, unutra je vatra. Što da radim? Ne mogu si pomoći. Ne, moja piletina! Otopila se! Sada je tako vruća, prekrivena čokoladom i tužan sam. Nije to trebao učiniti. A čokolada? Još uvijek je ukusna. Znam što ću učiniti. Uliću je u ovu prekrasnu čašu. I dodati malo marshmallowa. Evo ih. Imaću prekrasan čokoladni koktel. Wow, bit će vrlo ukusan. Prekrasan okus čokolade. Da, jednostavno je nevjerojatno. Wow, rezanci. Rezanci su divni. Imam čokoladne. Trebali bi biti vrlo ukusni. A što je s tobom? I ja imam samo ukusne rezance. Imao sam puno sreće, čekaj što? Da, ti si sretan, ali ja sam još sretniji. Uzet ću vilicu i staviti rezance na nju. Tako su ukusni i primamljivi. Ukusno? Iako, zašto bih trebao vilicu ako mogu jesti rukama? To su divne rezanci. Čokolada je bila ukusnija od svega što sam ikad jeo. To je divno. Da, tako slatko. Samo ćeš polizati prste. Jeo bih više. Tako dobro. Hej, što čekaš? Da, probat ću ih sada. Tako je vruće. Vrlo vruće. Ali ukusno. Dobro, sad ću sve pojesti. Samo ću puhati na to da se ohladi. Je li gotovo? U redu, probajmo. Sada je normalna temperatura. Što da radim? Točno. Mogu pustiti da ovaj ventilator puše na rezance. Što? I odletjeli su. U redu, pokušat ću ponovno. Stvarno? Opet. Nije. Što si učinio? Imam gnijezdo od rezanaca na glavi. Oprosti. Pusti da ga izvadim. Pogledaj to. Wow, puca. Pogledaj tu malu ptičicu. Zar nije slatka? Baš najslađe. Dođi ovamo, mali. Tako mekano. Wow, imam čokoladnu vrećicu i vrlo je ukusna. Da probam, da, jest. A što je s tobom? I imam pravu torbicu. Pitam se što je unutra. Trebao bih je otvoriti. Wow, hajde da vidimo.
Ali ja prvi. Pitam se kako se otvara. Samo ću pokušati odgrist. Da, tako se točno otvara vrećica čokolade. Nešto je unutra. Pa, da vidimo. Wow, tu je rumenilo puder. Highlighter, četkice, ruž, sjenila i sve je hrana. Ukusno. Tako dobro. Ruž za usne je bio ukusan. Pogledajmo ovu četkicu i rumenilo. Njam, tako dobro. Moja torbica je baš prekrasna. O, da, i sav sadržaj u njoj je također divan. Tako su ukusni, ne mogu se odvojiti. Sve je jako slatko. To je jednostavno sjajno. Neka pojedem i torbicu. Što? Želimo podijeliti? Ne. O, u redu. Vidim što imam ovdje kao prijatelja. Pa otvorimo moju torbu. Imam pravu kozmetiku, tako su lijepe. Wow, i tako sjajne. Počet ću sa sjenama. Tu su Barbie sjenila. Ne bilo kakva sjenila. Bit ću vrlo lijepa sa sjenilima s ružem rumenilo. Wow, i vidi, šminka je spremna. Super, zar ne? Tako sam sretna i zadovoljna. Wow, kako si lijepa. Možeš li me i ti našminkati? Molim te, naravno da mogu. Sada ću te toliko transformirati da se nećeš prepoznati. Bićeš jako lijepa, malo šljokica i još malo. Sada sjenila. I gotovo. Izgledaš kao princeza. Hvala, da vidimo. Što je to? Kakva je to šala? Čekaj malo, sad ću te uhvatiti. Dođi ovamo. Wow, što je to? Luk? Je li pravi ili čokolada? Pitam se je li moj pravi. Ne volim baš luk. U redu. Kamen, papir, škare. Pobjedio sam. Što znači da ti počinješ? U redu, pokušajmo. Ne, to je pravi luk. Fuj, kakav smrad. Užasno. Jupi, to znači da ja imam čokoladni. Juhu. Dobro, moram se sabrati i pojesti ga cijelog. Ne, osjećam se loše. Već mi je zlo. Odvratno. Nešto će se sada dogoditi. Oprosti. Kakav miris. Je li moguće to podnijeti? Ups. Žao mi je. Nisam htio. Kako si tamo, Miley? Što da radim? Sjetio sam se. Biću doktor na trenutak. Dakle, otpust. Evo, još jedan otpust. Kako si? Što je to bilo? Moj luk je ispao ukusan, ali razbio se o moje čelo. I pogledaj, ima još slatkiša unutra. Ukusno, to je sjajno. Pojest ću ga cijelog. Ej, što radiš? Možeš li podijeliti malo? Naravno, izvoli. Ukusno, zar ne? Potpuno. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.